أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان هیجا سلام و رحمت و برکت خدا لسر و تمام به إن شاء الله تعالى. بلی ایرو جارک دیتریج برنامه فقه جیانی ام مهواني ونال حضور ونال سر اكرانا رهبر تي في. مهواني من سيدة ملا انور قلج ارسلانجي حاضرة. سيدة زغلام بخيراتن سر شعبارهاتن باشي ان شاء الله بسلامة السيدة ان شاء الله تعالى. بلي قالي تماشوانا وكا هر جارك ديتري امي خبردانا خوا بمسألة طوفان أقصى بدنا دسبيكرن أم هر برنامج كده الجور قرآن والسنة أخلاق كي وان خايني سيونيست أمش خلقي خورا ببيرتينين إيروجي براستي أم دخوازن لسرفي أخلاقي واناكي هم چند دقيقة كي سيداج مرا بحث بكي سيدا فيغا جارنا هنجاكو بحساب فلسطين تيكرين هناك إنسان دبيجن يوم معيشة مش فلسطين تشيا مسألة عربايا ونما سلامة يا والحاصل احتراز جيتكن حال بكي هنجاكو أمر القرآن دميزان زغلام تدي آيات القرآن دبيجي استعيذ بالله لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يعني خداي تعالى النبي ولا أف يهودي نياري فلسطينيات تنينا أف صورنا فلسطينيات تنيا تشكسيكو بأم أهل إيماننا خداي تعالى دبي يهودي دناف إنسان هذا نياري حميان بالهمبر وانا كيف شدت صايا زغلا حالي لا أم فيغاش خدور دبينين أم بيرا ميزين كواروجي كي نزيكي مجبويات في خصيدا ونتخوازن تشمارة بيجن سيدا كلام كان زبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم التاريخ دا تاريخك بنو إسرائيل هات نسر أرضي ومخالفة حضرت موسى كنا حتى حضرت موسى جوان شكاتك وقد تعلمون أني رسول الله وتؤذونني ونأزيت من ونظنك از رسول خدامه. مثلا حضرت موسى ده مثلا او كده مثلا وقتا که فرعون و عسكري خو غرق بونده بحره ده وحضرت موسى و بنو إسرائيل جي خود على آوه ویالی دا بار کردن سره و بران در باسی ویالی بون در باسی ویالی بون نهیرتن کلوه داره هنکیش پوتا را عبادت کرد. ایجاد بیش حضرت موسی را گوتن اجعل لنا الها کما لهم آلیهتن چا کشمان را اله نتیج مرا اله کی بره امیجی را عبادت کن. حضرت موسی گو هی خدای خزبا خلوه کرنو خدا وز فرعون خلاص کرد، ظلما فرعون خلاص کرد، بحری خلاص کرد، غرق بحری خلاص کرد و خدا را عبادت نکنه هرنج تو صنم را عبادت بکن. یعنی مثلا بنو إسرائيل قوم كنا التاريخ دا مخالفتي أمر خدا كرنا. مثلا حضرتي أشعياء، حضرتي يحيى، حضرتي زكريا شهيد كرن. درو كده پیغمبر مدبش 313 پیغمبر و دعوتجي اسلامي شهيد كرن. يعني التاريخ برده حتى مثلا حضرت عيسى القصة كشناي كرنا خد على بريا آسما، لكن أنا فكرة خريستيان دا جتري خاطي وتكن سنجي خو كو يهودية ويكشتيه او فكرة يهودية زي كوان حضرت عيسى كشتيه. مثلا خدا دبي ولكن قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قلبي وحشكبو وقت مسألة شيء كده أقول بي، ولكن مسألة أو أشد من الحجارة.
أشد مثلا قسد قلوبكم فهي كالحجارة وأشد قسوة. يعني حتى كفرجي ده حشكتر قلبي. إيه مثلا إيرو أفضل ماكو يهوديتك القارسي شعبي عالمي القارسي الدنيا صبيات كجن بيركات كجن ريبيات كجن إنسان خستخانات كجن الجامعات كجن كنيسات كجن أفيا خلت تعالى ده الظاهر كرن ده نشانداني بتوني إنسانيته كيهودي تشقى ظالما لو ما خلت تعالى ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا تي موجود فيا محمد وأن إك شدت لي نارتيا أهل إيمان بك يهودي ومشركن يهودي نقص مشركانا مثلا بروسانا مانا لكن يهودي خويت على بدستي وانراتينا أفصل ماكو دكنجي بدستي وانراتينا جبو خويت على عذابي وان الدنيا لا آخرتي بر بدوان يعني جبو خاطرك وقتاكو هر إنسان هر كس فعم بك خلت على بلا بسري واندا بشينا مصيبتها بشينا الدنيا دا كو يهودي مستحق بونا خلت على پیغمبر خدا دبي لا تقوم الساعة قيامات رانابة ولو عمر الدنيا روك جمينا خلت على قيامات راناك اوي خلت على ويصلما يهودية بريزيدة وخلت على مسلمانا مسلمتي سلوان بك اوی یهودی خود قدسی داد پشتا دارو کبرا دا بشیرن اوی دارو کبر لوان خویتی نکن لوان يعني حماية نكن بين يا مسلمانو يا مسلمو يا عبد الله تعالى خلف يهودي فاقتله ورا واد بشت مدا يهودي كهر وروي بكجا حتى يوسف قرادا ويتبرسن دبين اوي دارو كفر براوي خدا زمان كدبي وانا خبر بدن بمثلا تعالى خلف يهودي فاقتله ياجي معجزة مثلا يعني مثال وسطي قوتن يوسف قرادا دبي خويت على قادرة كزمان كدبي كفر ودارا برا خبر بدن ودبجي يعني مثال وكل من دارو دفيا لوانا خويتي نكن لوان ستاري نكرن يعني اوي خلت على صونا الدنيا دا بلاكي بين سري يهودية كو مثلا بكوكا خوشي خلاص نبن حتى حديث تبي دا آخر زمان دا وقتا حضرت عيسى نازل دبا والدجال نازل دبا دجال حضرت يهودي دبن تابعي دجال يهودي أنا مثلا دجاليات كومونيزمي دجاليات ظاهر دبا حتى مثلا كومونيزم جي أنا آلي ويتكن آلي يهوديات كن çünkü Üstad Bediüzzaman ve Kemalizm Süfyaniyete. Süfyan inkara şeriat etke, inkara uluhiyete ilah nake ama komünizm inkara uluhiyete deccal be ez ilahım inkara khudat ke de ve deccal komünizme zahir be o mesela mesela dava uluhiyete ibke فكرة كومونيزمي دا فكرة خرابتر سرية أردش فكرة كومونيزمي تنه بيتر خرابتر تنه إنكار خدا إنكار قيامته إنكار جنة يا جهنم يا ملائكة يا أنبياء بتوني أركان إيمان الإسلامي إنكار تكن جبروي هوي خدا تعالى عذاب وان مثلا زيدر داون إجا آخر زمان داوي خوي تعالى في حيفي جوان بستينة في انتقام جوان بستينة وخوي تعالى وامك عبرات كائنات يرى ودبي ابن تابعي الدجال اي مسلمان تابعي حضرت عيسى او الدجال و اليهودية بيراب كجن عبرات تابعي الدجال ناخذ سيدة سيدة مساعدة وهابي التلفون كما هي ام هيلدن جباطماني الو كرمكن صدحت سوريا من الفرسيبونا كرمكن خا سوريا كامل طورنا كامل هي ياشي شعب صالجة بله جاءوا زرلية بلدان عشاء هرجة بله يبي مجبور الميجي فرسيبونا ففري ما كريه إدرارا يكتب سون تايت أبتين جاء جبور الميجي من السيدة فرسيبونا كتشوال ميشكت ها دستمجا ونا كده sorun şeydi bi وند بي وچلو دستمج بگره çavalı meşbke ha Efendim? Yani وند بي دستمجا ونا كده problem هيا
دزميج فكاي شو دزميج بري شو الميش كيف هالجي بدم عشان تلجرون شان أقول لك بعد جيل بتشتاي بروني تمام أمش سيدا برساوي دي تشيا يا دنيجي وجانا مشغولة صلوات فلاق ناس قل والله بحث وايدني تكشين تسليم كن ما صوت قول بكشين ودعاء كن تمام أمش سيدا برسن إن شاء الله إيه خديج ورازي خديج وجه رازي بيه شباب من إخوة شمانتي خدا بين أهلا وسهلا سيدا هما جبر دست بي بكن جوابا في خوشكا خود بي طور رقم هي 14 سالية وج نوقي خواري وجي فلجة دست مجاوي ناكد جي حالي لا سقمتي هيا وشلو الميش بكي يعني أنا أبي دزميج بقرا وبوي دزميج سكاندناوي دزميجاوي ناشكي وچونكي دائم إدراروي آقنتيتك بوي دزميجاوي ناشكي بتشتكي كساكن به مثلا چه و دزمیج کی و هر وقت دزمیج بگیره و هر وقت دزمیج بگیره وقت پرجر زور به کاره مثلا دو وقت کی دزمیج بگیره دل میجا سرهب که میجا نیورو عصری سرهب که میجا مغربی عیسی سرهب که و بوی هوای اوی دوام که خدا جای قبول که و انشالله میجاوی اوی مقبول تر به خودت علا وی بلای دای سری خودت علا خیراوی مازن بکن و خیراوی جی مازن بکش بو انشاءالله خدمتا وی ناکشت کی سج بات پانیسه تلفونی که ماهی الو کرم کن Selamun Aleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Televizyonunuzun sesini bir zahmet kısır veya kapatın da anlaşılır. Buyurun. Hocam estetik günah mı? Estetik. Bir Seyda'ya soralım inşallah. Tamam. Bir Seyda'ya soralım. Var mı başka sorunuz? Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. سيدا أف خوش كمي بلي أكو تلفون كبو برسكويجي قلت بو أمش خورا شو أقول والله واحد خوينا أم سورة خوينا ما أم فناك تسليم هنا كاب كان مدية خوا تسليم كان لازم ناك بنيتا كيف خوينش خد جيجر حيوان وخير إيه كنت خوينا خير جويرة حتى مذهب إمام الشافعي ده بي مسألة خير قرآنش خويرة مربكينا هنكا جناجي جوان لكن إمام حنيفي ابن تيمية başka imam de mergine rahihin kaçır gizer hayvan. Ama ne şartı Allah usabı ecdurun. Lakin ne şartı bir şerhi falan kesira falan bigine hayvan kafi. Niyetavaş bu çibiş خو خدای تعالی. Niyetavaş çibe خدای تعالی قبول کرد. بله سيد. وجبو خاطر ای کد خوینش خو خیر جیره. Yani hem خیراویش خو جیره و بنیتا کی خونده به عین zamanda او جی خودان خیرت. Evet gizeviş. بله سيد. افخوش كما يكون فيها تلفون كريد باستاتيك ما قلناها. استاتيك كيفي بجناها مثلا تغيير صنعة خدا تعريفها تغيير خلقيات خدا مثلا خدت على إنسان شاید شکل که جیکی دا پوزی انسان خور به یا مثلا جیکی انسان پر چرکین به کاره عملیات که لكن مثلا كيفي را به وجود خدا مثلا استاتيك عملیات که نجایز. بله سیدا. سجبات معنی تلفونی که معايا الو. Alo, Batman. Alo. Keremkin. Canlı yayın abi. Ere Keremkin emva göhdaretkin canlı yayın edenavun. Ha. Abi sorum şeydi ya. Bu hani cennete sonsuz ebedi kalınacak diyor ya. Evet. Şimdi Allah da ebedi olduğu için yani diyorum bir insan nasıl sonsuz ebedi kalır? Allah ile bir mi oluyor acaba? Yani diyorsun ki sadece Allah ebedidir. Bir insan nasıl ebedi yani olarak? olan Allah olduğuna göre işte cennette insan nasıl ebedi kalıyor? Onu anlamadım. Tamam. Gelişmiyorum yani. Tamam. Evet. Ben onu Seyda'ya soracağım inşallah. Ha. Peki. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun inşallah. Seda ev estetik. Peki ku mesela embejin diyelim ki pirekeki herhangi بدنا ويناك كده دفرو ويناك كده ام بيجن تشتكي كون الجورد ليوي هيا وياخذ مثلا كون بلكي نافاوي زلامي ده بسبب بروبلمكي وجبوك مثلا بيجن حضور مالا خوا دوي معني ده محافظه بكي كو برظاهر دو كاجي بي دوي خصي ده جي اوكي هي سيدا يعني انا كو تشركين لغ
دو وجود انسان دا هبه کاره وی چرکین لغیه مثلا جدر وادا انسان کلیر نیرن پوزه پرمازنه کاره بچوک بکن مثلا قرقاوی دا مثلا دالق یا پروگرام ها فلان کاره مثلا بکن لیکن که کیفی به ورابه مثلا پر انسان هنه سب ساغلامن رادون پرکی پر دادن استاتیک عملیات کن ابیا نجایز بله سیدم جشرنا خير تلفونك معايا الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قالوا برسيومني هو ليش هذا جارك دي بيجا مقول سيدا برسيومني هذا اكرم كن برساخو بكن پیشیان هوچ پاسه خازیم رحمت خدا دیده و سکر سالا همه خوده کی رحمت خدا لیبی خودش قرار دیده و جا سایده از گلگی منی مولاده اونگو مگل خزمه جوره که و جا خود تعالی حس که از جدابی بیردن از جدابی دنگی مته از لوگو دارید کم کرم کن بیردن خود تعالی که نصیب اونگو ما حاجت نبی ام جدابی و جا پشتیمه هنا بیبختی که استومده خازیوم بجاج ما عنری نگلگی خازیوم عمه خودی که و جا هنگی دلم ما اونگو وجدانم نراحته انزاد شاید که حتی راحت ببه کی ها تمام ما فهم کر امی پرسن ان شاء الله تعالی کسی دایش بیجی تمام سیده باشه خدا راحتی بدیواب خیر و سلامت اف خورتی پیشام سیده و پرسی دبي هاني خدایت على دبي وإنسان يكون كذا جنتي دا وأبدي جنتي دميني تركي نفرسي تركي ما خدش باطماني بو محتمل ممكن ما جيجي فهمت كي تخازي بتركي أدبي بيك ممكن ما جي وشيتر فهمت كي يعني تشوا خدي يعني إنسان تشوا أبدي بيخو أبدية خاصة خدية وقت أف حالي هاني كي تعريف أي سيرة أبدية خاصة خدايا خديت على إنسان دمرينه أو مثلا أبدية إنسان تندمره بسيك دمره جنت دا تجدد که مثلا هر شت تکاملت که یعنی جبروی های ابدیت خدا بنظر ابدیت انسان نینه ابدیت انسان تغییر دبه مثلا ده تکامل دبه جنت دا ایر جهنمی دا جی دائم مثلا شخو هنکی دبیجن ای اهل جهنمی مثلا زمان هات بن توز و دومان خلی لكن إيه كنت خيال دين فيها أبدا خدا دبي أو جي مثلا هذا شنو قيمت كن يعني وبيكو خداي تعالى دائمينا نوصل سداود نبوا نعمة هذا مكافأة الله رقوي دائمي به أصل نعمة شيء أزغلام شخوكو دائمي به أصل نعمة نوصل يعني نعمتك تشاخوش بيجي دائمي به وقت كنا دائمي به إنسان دسلميش ببك نعمة أوقع خوش وجد سيم دري أود بعزا يعني فرق بين الدنيا تشدمين نوصل سيدها نعمتك خداي يعني تجدد ده إنسان ده تجدد شيء به ده تكامل شيء به برويها وين أبدي يعني أبدية جنة ده نوك يا خدايا أم تكرر فقط خداي تعالى قوتي إنسانكم بكونا جنتي بأبديتنا ونعمتها دبن يعني مثلا خداي تعالى أبدية أبدي جرى لهن كان نعمت بك بله وقت خداي تعالى إنسان أبدي الجنة لا نمينن جوي أبدي الكل نعمت بك قنشي بك جبروي هواي أوجي أبدي دمينه أوجي علامتك أو كمل السداف لسه السداف شرناكو برساهو كربون دبيجن وخيش كامل دبير از ناب مالي دا وقت كدو دريج معام ومش خزوري خورا من خزمتي كير دائما وبيرا والحاصل بروبلما كتشيد بي بوقتي كلمات كرن كأنه بيكو أج ناب مالي در كتمود وقت كي نيزيك تجي خزوري من وفات كر إيجاد لي خزوري وفد ميني يعني في أوكاهاني كده يعني خزوري محتملا جي غيديا أجبو في خبر دانا هاني كي سيدات شد بيجي بيقول أنا خزيري خو عفو بك مثلا كلي افتراء كربه ويعفو بك خويت على مكافاته ده مازم بديك خويت على رتبه ده مازم بك ومثلا وقت عفو نكج دعوة حقي خو بك خزيري من افتراء كريا خو حقي مدى حق سي كريا ويحقق جيبستين لكن عفو بك
خالد على مكافاتا كبديكي صدقاتي ومكافاتا حقيقي وش خزوري خبستينه وي وقت ام بجني بالخزوري خو حقيقي الخزوري خو حلال بكو جير الدعاء بكو خدمتا تكريج ان شاء الله اشتراك كارن او اشتراك كارن اي باشا خذ خير مازم كيش سشرنا تماشاوانا كيما هيا الو بلش خطي كتر حالدا برسكي ما سيدا اف بيركي كو مثلا زاروكش برواتش يعني دمهي سمهي وقت ارتخ خاصبي زاروكا وغاواش بروانا كي شو سيدا بالميجيا وينا كي تشاويا وكا دوغميا وكا بالميجيا وي مذهب امام الشافعي دا كو هما بليبه كصبيبه خويناوي اوجي نفاسه لكن مذهب امام احمد بن حنبل دا كو حشتي نوترو قد يابا نفاسه نا قد يابا نفاسه حشتيرو نجيس بحشتيرو نفاسه لكن جا حشتيرو نوترو اوجي نفاسه اوجي تشلي يعني وقت تشلي نورمال لكن داوي مذهب امام الشافعي اما بين دكتور بيجن افياك ومعظم بيبيا الصبي نفاسه بله سيدي زور عزيزي اسطنبول تماشاوانا كي مسار خطيه الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Cumanız, gece cumanız mübarek olsun. İkiniz de hocanın da. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey soracağım size. Buyurun. Sabah namaz kıldığımız zaman Hanefi mezhebine göre arkasında kılıyoruz. Sabah namazı konu duası onlar arasında okusak namazda bir sakınca var mı yok mu acaba? Yani Hanefi mezhebinin arkasında namaz kılıyorsunuz. Diyorsunuz ki konutu da onlara göre okusak. Onları okumuyoruz. Kendim konu duası okusam namazda bozulma var mı yok mu? Tamam. Tamam. Seyda'ya soralım inşallah. Bir de ikinci soru daha soracağım size. Buyurun. Namaz kılan birisi camiye gelip namaz kılıyor. Hani bizim namazda çıktıktan sonra diyor kendi şahsıma söylemiş hani diyor İsrail diyor Filistin'e yok etse de öldürse hiç acımam, hiç üzülmem diyor. Böyle bir kişi insana ne diyebilir insan yani? Namaz camiye de kendisi geliyor. Tamam. Seyda'ya soralım inşallah. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Seyda F جامير دبيجي دبي نقاوكو أمل ميشتكن دلمجا الصبح دلبي إمامي حنيفية الاسطنبول دميني sanırım belki Türkçe bunu söylesek daha iyi olur, acaba anlamıyor olabilir. Diyor sabah namazında bu Hanefi imamlar arkasında namaz kılıyoruz. Biz tekrar yani onlar kunut okumuyor. Biz okusak olur mu? Şimdi kunut sabah namazından tek İmam-ı Şafii mezhebinde vardır. İmam-ı Hanifi mezhebinde yoktur. İmam-ı Malik'de yoktur. İmam-ı Ahmed bin Hanbel'de yoktur. O sahih hadis vardır. Peygamber bir ay okumuş, terk etmiş. Mesela İmam-ı Şafii diyor mesela daim okuyorlar. İbn-i Mesud'dan bir rivayet vardır. Peygamber vefat edinceye kadar kunuti okumuş. O kunuti namaza değilmiş. Rabbena lekel hamd hamden kesiren tayyiben mille semavati vel ard. O imiş. Onun için mesela İmam-ı Şafii mezhebinde diyor insan kunuti okumasa sonra secde-i sehu götürse iyidir. Bence ne secde-i sehu götürsün ne de kunuti okusun. İmamına tabi olsun. Okumuyorsa o da okumaz. İmamına tabi olsun. İmam nasıl okuyorsa o da o şekilde okusun. Tamam Seyda. Juvani meyvanek mesel khatiye. Alo. Alo. دنگه تلویزیون حاکم کن وانه دنگه تلویزیون حاکم کنم به هفره خبر بدن. Alo. Kerem kin. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Buyurun. Alo. Buyurun biz sizi dinliyoruz. Sesinizi alıyoruz. Sorunuzu sorun. Van'dan arıyorum. Tamam buyurun. Kürtçe söylediğinizi anlamadım. Estetik ile ilgili bir şey söylediniz Kürtçe anlamadım da. Neyle ilgili? Estetikle. Burun çirkinliği estetik söylediniz ya. Evet, evet. Tekrar anlatır mısınız? Kürtçe söylediniz anlamadık. Onu sen Türkçe istiyorsun. Evet.
Tamam Seyda'ya söyleyeceğiz inşallah bunu Türkçe izah eder. Tamam, teşekkür ederim. Allah Peki razı ben olsun. teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Pırsa duajı Seyda Viyek İstanbul'e pırsa hokir bir sep Türkiye'me okuyupkin. Diyor mesela adamın biri namaza geliyor, camide namaz kılıyor. Fakat çıktıktan sonra daha caminin kapısında diyor ki işte İsrailler Filistinler'de bir tek kişi bırakmasa da üzülmem diyor misalen böyle tepki veriyor. Bu adamın namazı... O adamın namazı kabul olmuyor. Orucu kabul olmuyor. Allah-u Teala diyor innemel müminune ihvetun. Müminler kardeştirler. Filistinliler bugün dünyada en mazlum millet Filistin milletidir. En zalim millet İsrail milletidir. En katil millet İsrail milletidir. O şimdi mesela o İsrail'e destek veriyor. O Filistin'e düşmanlık ediyor. Filistin'i tek bir tanesi bırakmasın. O ne namazı kabul ediyor, ne orucu kabul olunuyor, ne ibadeti kabul olunuyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ahir zamanda binlerce insanlar camiye gidiyorlar, camiden çıkıyorlar. Birisi de imanı yoktur. O da onlardandır. Euzubillah. Evet. Euzubillah. Beli Seyda ev jwani mesela estetik kutevek cevap da zolam. İşte tuhazib Türkiye ku Seyda haberde film nakliye demek ki. Şimdi estetik meselesi eğer insan vücudunda çok çirkin görünse, insan dışarıda bakarsa çok çirkin görünecek bir uzvi varsa onu estetik yapabilir. Çok çirkin olmasa yapması haramdır. Tamam, Allah razı olsun. İnşallah izleyicimiz de dinlemiştir. Şırnak mevaneki mesar telefoniye. Alo. Selamun aleyküm Seydat Çağrı. Ve aleyküm selam. Kolej ve razı bey. Keremkin. İnşallah ziyartık mükemmel abi. Keremkin pırskrem logo daritkin. O da şahrazı bey. Em dişi mağbere sermeriye khwa min yam Kur'an'a ne khudina em direkt telefonu batine gole khwadine acaba mağduratı kide hay onine. Yani وندبي معذرة أو كفيها يعني وبالك كفيها تنين وصايا. Telefonu batine gole khudde telefonu Kur'an dokuyne. بله. O kişinin telefonu dodin. O öyle teslim bikin. Tamam. Kam Seyda pırsın inşallah. O da şahrazı bey atedese Seyda. Serçava şevab meni خوش بخير وسلامت. بله Seyda ev camir دبي أم تشنا سر مزالي خوا. محتملا يعني زانم بخوين قرآني ك دبيم تلفوني فتكن قرآن تخوينا مجهداري تكن وبرام دفتكر قرآن أوك بدوي إنسان بيخندن إيك تلفونه دخوينا بدوي إنسان بزمان إنسان كتير خندن جبروي قداري كرناوي عين ما فرقتنا يعني خير يعني حاصل بله سيدنا خدش ورازبي بس كي ما يديجي هوا زباني فيجا زمانی بریل دورا استانبول وادرا سیدا او که دبی میدیا تدوسات نوا قالکا دنا اري وكا مزام كرمانجم تشوارا دبيجن وتشتي واهنا سيدا بله مثلا تشتكي وانا كي مثلا دبي استاقوز دبي قريداس دبي نظام تشتي كوج نوا بحري وصاب او كذا تكفن دفروش الخلقي جي قال البامج تفروش مثلا الباطمان يجتينا فروتان خوارنا و چاوه سیدا فروتانا و چاوه خوارنوان مذهب امام حنیفی دا حرامه بله مذهب امام حنیفی دا بحره داش محسی بیتر محسی زیرتر تشتیدنی گوشتیوان حرامه اما مذهب امام شافعی دا دبی باوی مجیج بحره دا رزی بخون یعنی مذهب امام شافعی دا حلاله مذهب امام مالک دا جی حلاله بروي مثلا كارن مسألة بخون لكن مذهب إمام حنيفي دبي حرامه. بس هذا. إيش باطمان التلفون كي معايا؟ ألو. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. تلفزيون أخو بقرن خير أخو يا دنجي يمكن أم تلفوني ما برخ بردر. إيه أنا التلفزيون مكتب يا سيدة. خد كريم تدخل أجوار عزيز بسر شعبه أهلا وسهلا. سيدة فرصة كمان هي خيرات دي وعلى صار تشتكي جويك وعدكي بصيني. بله سيدة دنجيم تيتا از لوگو داريتكم بله تشتكي مثلا إيروغو از بيزي مثال از مالكي كرم مثلا دبيجي من دبي وقتك وتبيشن بدي مثال مليونكي بله
سه مهدی گوت بدید به یک وسط بجا ابنکه یا راستی ملای جامی که پرسی گو قریدی قرطیله بانقا بستینه میرک نستینه حراما اما گو میرک بستینه حلالا عجبا تشتي حلال حرام دبيا دا تشتي حرام حلال دودا ادمام سكني اذا كان السيدة برسل ان شاء الله تمام ام السيدة برسل ان شاء الله تعالى خودش ترازي سرچاوي من بخير سلامت خودش ورازي به امانت خدای به و چی بيش نزغلام جبال شفير شيرا مثلا تشكيك انسان بفروشه به آوی بوزدولابیا من به حاضر به 10 میلیاره بدین مثلا به 11 میلیاره به 12 میلیاره بس اویا جی میرک ای کد کربی بدین شخوا کری به 12 میلیاره بس یا محاضر کری به 10 میلیاره اویا سورنتنه يعني قدما هاب قرط كر هاب بيشين كر فرق يعني لكن مثلا بدين ب 12 مليار وزمان الدين هذا نكاره بدا أبيا بابي سري أود بفايز أود بفايز مثلا تقاصي زيادة زمان نكاره بدا أولي صبر بك زيادة بابي سري بفايز فايز بله سيدا اسطنبولي بازار دا كار زيادة بكفيته بله سيدا اسطنبولي تماشواني مسار خطي الو كرم كنم لوگه داريتكم بخيراتن خواهی سلام دیگه استعمال آرامش کم یا در حق فایده دا هم فکر نهد و فایده هم عاشقاش فاریزن جاره ایلی ممکنه نه یعنی در فاتوری مگرو که دواست به تیز می فایده و تی آقا زیده بیه و تدبیگی که زیدگی در واسه فایده و چید به مجبور گوتش از دست مفا امکان نابه مجبور فایده دادن بله یعنی میگم مال خود نخونه فایده جاره ها ورگی به ها فاتوره به ها چه به بله تبيد وقتي فايت سري ده خوي من ده خوي كي مواجهه امجدا صورمينه بله ام استيدا برس ان شاء الله خودت پیغمبر جو راضی به خودت پیغمبر جو راضی به هیبیا دعوا ان شاء الله امانت خدای بن شوا من خوش خیر و خوشی ده بن سرچاوم سيدا اف برايم اسطنبول وصاد باش دبي هرش خدم خوش فايزي الفيرش فايزي دور دكنجي اللي بلي مثلا في شمع الكتريكي ما خوش بير كده ويا بشكل كيف صارت كافي فايز تيسر يا افي وصايا ويا خطا وكفاناكي بله ام تشابكن يعني وقتا كو انسان بحمدي خو بحمدي وي بكوا فايزي جبير بك يا خد تنبك بدا جيرا قنتنا ايكو دستينه جيرا حرامه بله يعني مثلا جفيارا مثلا على تريكوي هات وزماني ويهات نكاره بدا فايز هات سري افيا معذوره جيرا قناتنا لكن جبير كر ندا ومثلا فايز هات سري وقت كتبيري بدا افياني مثلا نمسؤوله لكن اي قدستين او فايز يالز ظروف نكجي جرا سرساريه كن سيدا بصر قوي يعني دقت بكن مثلا تشتك فايز ولا سري فايز بر بيسه فايز مثلا خدا عز وجل دبي حرباب خدا وبرسول خدا أنا رسول خدا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإعلان بكن بحرباب خدا وبرسول خدا را قال مالو خجي دور بك وحتى كاربا نكبه فايزي شرنا خسلوبي ميواني مسال خطيه الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كرمكن؟ برسك يوم هذا. كرمكن أما برداريتكن؟ ونهو شارع كوفر مسلمان شد مثلا که نهو کوفر سر مسلمان دسته سر پیرا گوده به پیرا که خواه بکوشه قبل پیرا که کبس تویده و نه کبس تویده امش سیدا پرسن انشاءالله بله سرچاوا شباب من خوش خیر و سلامت بن انشاءالله تعالی بله سیدا او و خوشکاما واجی گهداری کر شر کافرا و مسلمانا یا مثلا پیره که کیش بو کنه که دسته کافرا دا ناموساوی نحرمي رابي خبكشي يعني دبي قاتلي نفسها خسين ولا خبكجة كتاب فتوى ناده مثلا شبو خبكجة فتوى ناده
lakin mesela şeriat yadbe velev edda ila katli. Mesela gerek bire teslimi kafra neke velev sirayeti bal katle vacip ke. Katle ku ev khub kuje yahud kafir ve bkujun. Mesela gerek teslim neke, lakin mesela kitabı medbin ku kafir ve bkujunji gerek teslimi ve neke namusak teslimi ve neke. لكن مثلا بخو خناكش بخو خناكجه لكن مثلا دفردا اوكي مثلا رخصت هي مثلا بلكي خبك جي رخصت هبه لكن كتاب الشريعه يدبن جرى خناكجه يعني بالس حتى كافر ويبكجنجي جرى تسليمي ونك بالس اسطنبول تماشوانه مصر خطيه الو İstanbul. Kerem kin em logo darit kin denge televizyona xo bigrin xeyra xo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Evet, hayırlı akşamlar. Sağ olun, Allah razı olsun. Kerem kin. Televizyonunuzun sesini kısın lütfen. Soru gibi hocanın bir soru soracaktım. Kerem kin. Mesela şöyle diyeyim mi? Süt kardeş mesela, tamam. Buyurun, dinliyoruz. Mesela süt kardeş mesela normal küçük olanda da süt kardeş, onlarda büyük olanda da bir süt kardeş oluyor mu? Soralım Seyda'ya. Tamam, Seyda'ya soralım, anladık sorunuzu. Var mı başka sorunuz? Yok, teşekkürler. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. يكون بدا خشكو براي هذا الشير مزناتي وبتشكايتي yani böyle bir terkib belki khişka Şimdi mesela büyük olan küçük olan bir çocuk bir hanımın sütü içerse onun oğlu gibi olur. Kızı olsa onun gerçek kızı gibi oluyor. Bütün oğulları onun üzerine haramdır, küçük büyük. Hatta mesela onun neslinden olsa, kim onun üzerine haram olsa, bunun üzerine de haram olur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, fark yani mesela nesil ile süt arasında fark yoktur illa mirasta. Miras olmuyor, başka şekilde her şeyde haram büyüğü olur. Yoktur. Yani bir kadın onun annesi mesela, olduysa? Mesela onun halası. Mesela kocasının, bu hanımın kocasının kız kardeşi onun halası oluyor. Evet. Kocası onun babası gibi oluyor. Kocasının babası dedesi oluyor. Yani hiç nesep ile süt arasında fark yoktur. Yoktur. Yani küçük, büyük hepsi mesela kardeş olursa küçüğü de kardeşidir, büyüğü de kardeşidir. Büyük de. Lakin mesela İmam-ı Hanifi'ye göre çocuk 2,5 yaşından aşağı olması lazım. Süt içen çocuk. Süt içen çocuk. İmam-ı Hanifi'ye göre, İmam-ı Şafii'ye göre, İmam-ı Ahmed Hanbel'e göre, İmam-ı Malik'e göre 2 yaşından küçük olması lazım. Sanırım burada izleyicimiz bunu anlaması için Seyda, yani bir çocuğun süt kardeşi olabilmesi için bu yaşlarda bu sütü içmiş olması mesela gerek. Mesela büyük olsa süt içse de fayda vermez. Sütten kesilmişse o sütün hükmü yoktur. Hükmü yoktur. Peki Sedam, Tekirdağ mehvaneki mesarxatiye. Alo. Alo. Buyurun. Merhaba. Buyurun. Ben bir şey sormak istiyordum da. Buyurun. Şimdi büyü var mı? Ben bunu öğrenmek istiyorum da. Tamam, Seyda'ya soralım inşallah. Şöyle, benim annem daha yeni evlendiği zaman erkek kardeşime hamileyken abime büyü yapılmış. Daha yeni hamileyken. Ve abim şu an 23 yaşında. Evet. Geçen sene tekrardan büyü tazelenmiş. Yani biz bir tane hocaya sorduğumuz zaman bize şey denildi. Bu büyü 6 defa yapılmış. Geçen sene tekrardan tazelenmiş sabun büyüsü diye. Evet. Bir tane kuyunun içine bırakmışlar. Kuru bir tane kuyunun içine. Evet. Bu gerçek mi? Bunu soralım. Soralım. Seyda'ya soralım inşallah. Bizi izlerseniz Seyda'm cevap verecek Allah'ın izniyle. Tabii. Peki, geçmiş olsun. Allah şifa versin inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Seda afxişka bab Türkiye haberdi. Dibi ma büyü var mı?
İşte ve bu büyü işte falan tarihte yapılmış, bir kadar yapmış, 2-3 bilmem kaç sefer yapılmış, ne diyorsun? Şimdi kaç sefer yapmış, hangi tarihte yapılmış o pek bilinmiyor. Evet. Mesela söyleyen bazılar kendi yanından söylüyorlar, bazıları da belki bir şey biliyorlar, lakin büyü Kur'an'la sabittir. Mesela Allah-u Teala diyor, sihir kastettiği sihirdir değil mi? Büyü sihir. Evet. Yufarrikûne bi beynel mer'i ve zevcihi. Şimdi bir büyüyle, bu sihirle erkek ve kadınları birbirinden ayrılıyorlar. Birbirinden nefret ediyorlar. Evet. Hatta birbirini boşanıyorlar. Hatta büyüyle mesela büyü insanı öldürmez. Lakin mesela kadının çocukları getiremeyebilir. Evet. Mesela çok zararı var. Ne yapsın Seydam? Bu okuduğunuz ayetten anlaşılıyor ki büyü vardır. Büyü vardır. Büyüden kurtulmanın kurtulması Ayet-ül Kürsi okumasıyla, Felak Nas okumasıyla, Sure-i Fatiha okumasıyla, Amene Resulü okumasıyla. O bazı insanlar mesela büyü Kur'an'la, dua ile, hadisle iptal ediyorlar. Onların yanına gitsinler. Evet. Yani mesela büyüyle bozmak yine haramdır. Yani bir büyü yapılmış, o da bundan kurtulmak için büyücünün yanına gidiyor. Büyücünün yanına gidiyorsa o da haramdır. Aynen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, men sahara feleyse minna. Kim sihir yaparsa bizden değildir. Yani. Şimdi mesela sihirbazın yanına gidip o sihri bozsa, kötülüğe kötülükle mücadele edilmez. Dolayısıyla bu bacımız bunu inşallah anlamıştır. Kendisi de bundan kurtulmak için bir büyücünün yanına değil, belki Allah'a sığınması lazım, Kur'an okuması lazım, dua etmesi lazım, değil mi Seydam? O dindar bir insan mesela büyüyü ederse, bozabiliyorsa onun yanına dindar bir insan varsa bu hususta. Tamam, Allah razı olsun. Denizli mi? Ve aleyküm selam. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. سيدة درجنا الدعاء تم يعني ايش يصاد بيجم والزقات تم هلك جلسات بيجي ام بيجن كي يا ربي من ملقاشي مصنع مثلا القاشي نعمتي دائما منانصور نكي بيجم يا ربي يعني تنهي لي امسك من الرياض فيش عجبه الوصال بختك بيجم جاش فرد بيجم كي اوكي يعني بدن باش بيجم لا باش بيجم بدن تكمل شبهه. Tamam. Yani bahava kidin ez bejim. Tamam. Duaya qada. Em Seyda pırsın kasede çi beji. Başa. Tamam Seyda şebab mine xoş. Şebab mine xoş. Xamşlar xeyr ve selamet bin. Emante Xuday bin inşallah. Bila çi beji Seyda. Yani ya Rabbi bana xeyr ya xarab. Ya Rabbi bana garinan kora. Kanç evet ya Rabbi riya xarab. Peygamberime diyor Allahümme erinel hakka hakka. فارزقنا اتباعه يا ربي تحقيه بحقي نشان مبدي ما بكي رزق جمرة اتباعه حقيه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تباطل باطل نشان مبدي وتبكي رزق ما اجتناب الدوربونة باطله پیغمبر ما تقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا ربي إيمان مرة محبوب كي سويم لي بكي وتقلب مرة مزين بكي وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان مكروه بكي بيس بكي قلب ما دال برشعب ما فسق وفجور وعصيانيت مكروه بكي إيش خمر بس خدات خوزة عربي ما بري مبدي رياقنش هداية دستي خدا دا وقت دعاء وناكي إن شاء الله دعاء مقبول يعني مشروع اسطنبول تماشاوانك مساء الخير. ألو. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Bkhairat. Çavan Seydam boş inşallah. Ahmel de bavi ve xuda jwa razi be hamon baş bin. Xuda selamet ya khayri bda xuda jwa razi be Seyda. Terçave min keremkin. Seyda teme der hakkı seferiye da yani yolcu bina seferbin da meja katemru çankip ketemi bahtavi kiriya. Tamam. Em Seyda pırsın inşallah biliriz. Neha Seyda mesela İstanbul çe memleket. Em beyjen saata Nivru'da, saata banka Nivru'da otobüs rabe, em karar ceneti otobüs rabe. Demim ruhiş duvarı otobüs de nebiye.
مرود کاره میجه خاک ورطایی بکیان گلک امروز عربی ریکه فاشی بچه میجه خاک ورطایی بکه. تمام كم السيدة برسي إن شاء الله. إذا خضر حتيدة أمانتي خدا بخير وسلامت بين وجيج مرة دعاء بكم خير وسلامت إن شاء الله. سيدة أف خوشكامة أف دعاء يالنس تدي بيت بيشي استخدم فيجي أو كي بكم دبيت ما نانكور نكي يعني مثلا جارة هناك جي فيت بيشن دبي خدا مثلا كسي نانكور ناكي بري ما ندير ريا خراب يعني خدا ريا بري كسي نادي ريا خراب شو نافي ناكر بيا ربي تما هداية كسر ريا راست تما بقرا جوان كسي أهلي الشكر دكين فرق ناقبنا في وفيد هي سيدا مثلا وكا خدي وانا نانكور دكين بيا ربي تما نانكور ناكي وكا خدي بري وادي خرابي نبي فرق تنا يا ريت من نانكورنكي يا نانكوريز ما تشينبه مثلا نانكوري إنكار النعمة خداه إنكار النعمة خداه يا ربي توي إنكار اسمه صادر ماشي السلام خدش تراز إن شاء الله تماشوانا كي مسر ختم ويجي هيلدن باطماني ألو السلام عليكم سيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خيرات خدش تراز بي سيدة رجع إما دورا فورا خوشت کن و جام سر جناک بابه مدد غیری مگو کا جبا گناه نگناه مگو کا جبا پرسن. هذه كأم برسن سيدا بابي ود غيدت بيش ما قولوا له خاطراشت كنا ولو هذا والله وكا منافقة مدد ايه باش أمي سيدا برسن إن شاء الله. سيدا سوري كما يدي جاية كلام كم سيدا فريق وش تضمينات بقول ياك حرام يوصل حلالة يعني تضميناتها شو؟ تضميناتها كو أري تضميناتها كو مثلا كمان إيش كده وندرت كمان أو تضمينات وقت إيش تذكري أري تمام أري سيدا تمام سيدا برسن إن شاء الله تمام باشا أمانتي خذي بله سيدا قبل مجلس فريق اسطنبول تماشواني ما برسي شو كاتشاويا فقط باشي أفجو مثلا أم هيد غراجي دنا اسطنبول تيباطماني أم غراجي دنا أم سوار ببن اللي بلي قفا سوار بول بيدا محتمل ويد ريدا الميجانيفرو أو كيبوبي مثلا بلكي بيرا نجن بك مثلا بتشلو بك السيدا شو قرشي هيل ورن كل المجا خو بكدو سوار ببن أنا كل ويد اللي بالغراجي بالنيفرو بوبا وغراج الشهر تكبه قالوا الميجا خب قصريتي وبجمشي بكن لكن كو غراج ناف شهر دابا او الميجا خب شارك عتي بكن ومثلا الميجا عصري سرين كار ممكن بله سيدا بك أصلا مثلا في الميجا قصري وجمعي هم بكورتاي وانت كارن اجتماشواني مراوكي بكن مثلا ام بيجن كشان الميجد بنا سرهف دو كند بن الميجا نيفرو عصر سرهف بله سيدا مثلا حتى الإنسان حضر دابجي نفس سفر دابجي احتمال كل ميج ليها كار السرهبك لكن بشارك عتي بله لكن كل سفر دابا سفر داب درك عتي ومثلا السرهب كاربك ومغرب وعيشة يوصى مغربي بسر عيشة بنسر مغربي مثلا كل مغربي بسر عيشة كار مغربي عول بك كار عيشة بك لكن كل عيشة بنسر مغربي دبن وكي ياكل ميشكي جرى مغربي بك آران نديك عيشة بك عصري بنسر نيفرو جرى مثلا آران نديك نيفرو كر همن عصري بك إذا كو عصري نيفرو بنسر عصري كار يعني مثلا موالات نلازمه مثلا كار عولي عصري بك بخاشي نيفرو بك كار ونيفرو بك هي عصري بك يشيت شل مثلا أرزروم يتماشونك مثلا ختيا ألو أرزروم ألو دنگ تلفزيون أخوا نمز بكن كيم بكن وأم بهبر خبرت كيم كر سيدا استر شعبال بخيرات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير خدا خير بدي واستر شعبالا وإن شاء الله باشين إن شاء الله الحمد لله خدك ما سيوانا ده خدك ما يا مسلمان حميانا ده إن شاء الله خدش ورازي به سيدا برفكت من هي ذكرم بيجو هكلامكم مثلا ميرك ترى آبی جای راه داوی جد مره بله او قدره یا قدر نمه كم برسن باشقا برسي وهنا ولا برسا منها ما اوي باشا امانتي خذي من بخير وسلامت من هذه هوجي
سرچاوی من هلا و سهلا. سیدا اف مثلا المجا سفريز خوازه ویژه پرسم مثلا ام بیجن اوی جاميري تي باطمانش اسطنبولي وقت المجا نيفرويا المجا خوي نيفرو كر فقط هي عصر مثلا نزاد باز عصر قالوا ويدريد فرصتام تشي بيز عصري بكم نبي تجارة اوتوبوس ناس سكنه هي كل نافا اسطنبولي او جي اسطنبولي تي المجا خوي عصر جد وردت كاريبيني سري ان قرقت وقت ويدا الجهه بكسدا ده وقت كل ويدري مثلا ما قوك غراج الشهر تكبه كاره عصري بينه سر نيفرو بله مثلا كل ناف شهر دابه انكاره كيرو ناف شهر ده اجا ناف شهر دابه جي وقتك تهلوكا عصر بريده هره كاره بينه سر نيفرو لكن قالت شارك عتيبك بله مثلا المجا سفري السفري دا درك عتي تيكرن بله ده وقت الطنقاي كي سقنتي كي هبه كارد حضر داجي للسلهف بك بله نيفرو عصري سلهف بك فتوى هي شارك لكن شارك عتيبك بله سيدا افخورتكي مش باطماني تدي تلفون كير دبي امسا بوراخوا دورا وينا كي صفر دكنو جورا وينا دهيلنو وبابي مجيد بجا وكا منافقات دكنو ما كامرود بي منافق بوي شكلي هانيكي مش بيج نبي خورت سيدا ولا بالشرع مسا مكروهه مرو هنكي بورجي هنكي بيلا مكروهه لكن تشبيهها بفاسقات شبه بيسات شبه حرامه پیغمبر مده من تشبه بقوم فهو منهم کسی تشبیه خوب قوم کی بکه او دبجوان که مثلا علامت فاسقه به فاجره به اید بن امریکا تراشی که او که بعد که به حرامی لکن که نه او به بیا عادت مکروه مودا خورتی خراب ولا خورتی مسلمان وکوا خوب ازت میشوانه که نفس سید یعنی خب بنظری شیعه خرابه بکن مثلا انسان که مرو صاد بینه مرو امیدا قنجیه جینا که والله صحیح يعني أنا خورت نوصل بالميج مرود من الشاش يا مرود بأف خورت جرك نفي شكلي بعنا نفي شكلي بيا وخورت كده في شكلي يعني مثلا أبيا تشكي تشركينه بله سيدا بلا وصانك بله سيدا جا أنطاليا تماشا وانا كي مسألة خطير هجاوب عيبدن ألو كرم كن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخيراتين استاذ بير الحمد لله يوجه ان شاء الله الو كلام كلام لوجو هداريتكن السلام عليكم سيدي وعليكم السلام ورحمه الله بخيرات استاذ بير دنجه تلفزيون اگر كون يمكن وانا دنجه ممكن ان شاء الله سيدا من سكتا كرسي معنا كلام كن يا ام انطاليا انا ازو هبالك من كاتا مشتريه ما ابو هاتا باما سد قيدياجي من راعي اتفاضمو لو جيلون بيرابي لي بعسين اتفاضمو كديجي اجوار بيجم لا دقيق يا وكا پیغمبري ما قلت رحمت كريا غوسري نه ياسين خوندنا ونه فاتحه خوندنا وغوبيغاتو البارخه ما باطمان ياسغم باطمان غونتروا تيت عزياره فاتحات كن غو فاتحه جي غو بوشه غوچنا سر زيارت جي بوشه غوساد غوتا مري غوساد بس ذكرات ده ياسين غوچكيلو قران درباس وياسين خوينه وكدي غوسر پیغمبر مسراو كي مغو تشكيلو چنهات ياو كرن بيجي ما عمر اخرن غازي استيداف فرسن تمام كام استيداف فرسن ان شاء الله تعالى تمام باشا شباب من اخوه شبانتي خدي بهم خير وبسلامات ان شاء الله سيدار تماشا كي ماجي دبي انتهار قي قدر سيدا هنا شنو خذ فيها كجود خانيه تافج قدر واوصا يقص بيش انا لا قدره قدر تابع فعل انسان كي خدا به وان للانسان الا ما سعى جي انسان را نينه الا تسك انسان سعيب که خدا تعالى قدر انسان وقتا خدا تعالى انسان كي مثلا خوزا خرابی بکه خدا تعالى وموفقت كش خرابيره هر مثلا قنجيب كه وموفقت كش قنجيره قدر انسان دبلا تابع فعل انسان كي هر خود چيادا باب جا پیغمبر مدويه كي خو انتحار بکه او مثلا خب خنجر انتحار بکه و خنجر دستی دابه خل خوخو بوی او هر جهنمه و ابدی جهنمه دابه اذا خدا تعالى قدر او داب نفسان به و بیت هر جهنمه بیا لایقی او که خدا نینه انسان مکلفه ده فعل خدا تشتی اختیاری دا تشتی کاره بکه
مكلفة خير به خير قازنشك جناه به جناه قازنشك خوي تعالى موفقتك مثلا طلبا جناه بك خوي تعالى وش جناه را موفقتك طلبا خيري بك خوي تعالى وش خيري را موفقتك بس من كان بيج بقدره وخوش بن في شاني كده بقدره ويشاغل تسليمي قدره بكي أستاذ بلي زمان طبي قدر رسالتي نفسان جا دبي قدر أواكم مرف مثلا تشتي بري مرف تسليمي قدر بك جبور حتى تشتيك آلي سبيرا ورا مرف تسليمي فعلا خوبك تسليمي مثلا اختياريا خوبك إرادة خوبك جبو خاطرك عطالات شينبه هاد شي تسليمي قدر بك الميش ناكيجي قدر من قدر من هذا الميشكر يعني وصلت شنو بله سيداج دياربكر تماشفانك مس سرختي الو Selam aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Seydan benim 2 tane sorum olacaktı. Buyurun. Seydan şimdi az önce bir bacımız süt kardeşler hakkında bir şey sormuştu. Evet. Şimdi abimin süt kardeşi bana da helal oluyor mu? Soralım Seyda'ya. İkinci sorum da şu. Seydam şimdi insanlar şeyhlerin yanına gidiyorlar. İşte şeyhler onlara diyor işte kağıt veriyor onlara diyor bunu yak işte suyun içine falan koy o suyu iç diyorlar. Şeyhler doğru mu ya da bu tavsiye doğru mu? Tamam Seyda'ya soralım inşallah. Tamam Seydam Allah'a emanet. Allah'a emanet olun selametle. Bele Seydam. تماشاوانه میکو گوته بو دوستکی مهیا جانتالیا گریا بو işte دبی خواندنال سر مریا یاسین و یا خود قرآن herhangi bir şekilde ki لسر مریا tüneye çuna ser ziyareta tüneye و hasıl ancak esnayı ku merid merida eğer duy snayda tişteki ku yasin mu bukhine mu qarib khine jpeda افتشيدي حمي بوشن سر پیغمبر جنهات نكرن سيدا تشد بيجي بوفيناك أنا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام دبي اقرأوا على موتاكم ياسين ون بخوين سر مريه خدا مريه مثلا هيت كبس سكراتي ياسين سر بخوين يجبو خاطركم معنا ياسين ودنج هاركي زور خسر حبده لكن پیغمبر ما فاتحه نخونديه مثلا سر مزارات چه قرآن نخوندیه مثلا تعزیه فاتحه نخوندیه لكن عالم دبین قرآن جی کلی بی خوندن رحمت لوید باره بوی هوای فتوا دانه یعنی مثلا وقت فتوا تنه بجی گناه جی تنه مثلا ملت مثلا تی پیغمبر مرچو تعزیه دعات کرد اعظم الله اجرکم و احسن عزاکم با هواکی دعات کرد مریدی را مثلا ملت انا وی نزانه فاتحه خوین فاتحه نیوی بس خود دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين مثلا بوی عادت کی یعنی نمخالفی شریعتی ملتی جوات اشتهانی که محروم دکی چه فایده دیک و وات اشتاتی یعنی فایده کی کنه مثلا فاتحه انا بیک عادت نه فاتحه اگر چه پر زیاده افراد جیتی کرن راد بو فاتحه خونده رود نی فاتحه خونه یک وعظ که و عیش که و تن نابدا فاتحه خونی وجازی پر افراد نه لكن فاتحه تی خوندن مثلا فاتحه زرار ویتن بنیتا دعای بخونی بنیتا دعای بخونی زرار ناکه یاسین جها کذا سیدا اکثری مثلا یاسین جی و یا خطبه سورتی دیتری کو ام بیجن و خطب قرآن سیدا مثلا قرآن هر هنگی جی که قرآنی مرو بخونی بنيتا اشترى بيجم دعاء بي ويا ختم روش خورا بخيني خورا مثلا خورا بخيني خد دائما القران الكريم خيرا ويناك مثلا ام بيجم بيار بيت خيرا ويناك هنا كي بقينا مريم يجي خيرا وينا تبدا مريم يجي تبدي مريم مثلا امام حنيفي ابن تيميه وان امام ده تبحثات مذهب امام الشافعي بر عالم دبيجن مثلا مال القران بخيني خيرا تسليمين كي دنيجي بك قارب خير خوش خيرا ومرب ایدن يجيب كأورتاخ خيري مسألة جائزة. بله سيدا. إيش باطماني تماشوانا كي مسار ختيا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخيرات. خديش ترازي بسيدان خدي ماني قلتين. أجمعين. سيدان كلام سؤالك بسيط. كرمكن. نورمال ده سفر ده سيدان من وقتا كنت مرة في اسطنبول ورا.
yani şer'i olarak marav canu takdim canu takhir bike neke ve yahut da marav neke çavane azya kasritici marav bike ve yahut da müsaade marav araba khote yani marav neke çiye şer'i olarak marav bike başa ve yahut da marav kasriti bike başa ve yahut da neke bale ve konuda kijan başa başa mesela pırsa inşallah امانت خدا بخیر و سلامت بین شباب من خوش بخیر و سلامت بین ان شاء الله تعالی سید اف تماشاوانه کی ما ترکی گرچه خبر داشت دیاربکر بلکه دیاربکری دبیم پایتخت کردستان نه سید ال کردین زانن ایجوانا کی جب ترکی خبر کم ترکی جواب وانا کی بده شرف سلام محمد جدنگه منا کی دبی abimin süt kardeşi benim de kardeşim oluyor mu? Onun kardeşi olmaz. 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 Evet. Böylesi. Tamam Seda. Onun kardeşi olmuyor. Sadece kardeşinin kardeşi oluyor. Bunun kardeşi mesela kız olsa onunla evlenebilir. Evet. Yani mesela bir kız ya bir erkek abisinin sütünü içmiş. Seda. Abisinin yani abisiyle yaşıttır. Evet. Onun sütünü içmiş. Şimdi bu bacımız diyor ki bu adam benim abimin yani annemin sütünü içmiş. Sütü içmişse onun evladı da kardeşidir. Kardeşidir yani. Değil mi Seyda? Evet. Evet yani annesinin sütü senin annenin sütünü içtiyse onun kardeşidir, onun anasının evladıdır. Evladı nasıl ise gerçek evladı hükmü ne ise bunun hükmü de odur. O kadar. Evet Seyda. Tamam arkadaşlar. Az bir cari okuyup inşallah. Mersin'e telefona ki mahay amveci heldin. Alo. Alo. Kerem ken. Cevabımı ne oldu? Cevabata? Evet. Cevabı beşin. Aslında cevabata da ya. Cevabata da ya belki telme gühdari nekir be. Yok benim cevabım şöyle. Benim çocuğum evlatlıktır. Onun çocuklarıyla bizim abdestimiz nasıl olacak onu hocaya sorar. He. Evet. Senin evlatlığın vardır diyorsun ki onun abdesti çocuklarımla abdesti sen çocuktan kastettiğinin evet. Hanımını mı kastediyorsun? Oğlu var, eşi var. Onunla abdestlerimiz nasıl olacak? Benimle eşim. Tamam soracağız inşallah Seyda'ya. Evet, tamam. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bizi teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Selametle inşallah Teala. Beri Seyda ev xuşkamayı ku Diyarbakır persi bu persakavedici دبي مثلا كنا باشيخ او ملا منا بشيخ لا ملا نفشتا تشيت كي مثلا كاغز ياستكن تخنا نافي دبي في افي فخون تشتيك صحية ولا şer'i tişkip satın. Türkiye txuazi bejin Seyda. Yani şer'i olarak öyle bir şey yoktur. Yani suyun içine bir kağıt koymak, onun suyunu içmek. Mesela tefsirlerde diyor bazı ayetleri tabakta yazılıp insan o suyu mesela o yazıyı suyla silinse, içse caizdir şifa için. Ama tabağın üstünde yazılsa. Tabak üstünde mesela. Evet. Eğer kağıda yazsa, kağıda mesela o yazısı suyla silinse, evet. O da mesela ayet ise, hadis ise, dua ise caizdir. Evet, dua ise, ayet ise caizdir ama farklı bir şey ise uygun değildir. Caiz değildir. Tamam sen Allah razı olsun. Diyarbakır, alo. Alo Diyarbakır. Alo. Buyurun. Sorum olacaktı da. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Televizyon sesini kısın. Televizyonun sesi kapalı şu an. Tamam buyurun. Hocam ses geliyor mu? Evet sesinizi alıyoruz. Buyurun sorunuzu sorun. Hocam teyzemin düğünü karışık olduğu için babam gitmemize izin vermiyor. Karışık düğünlere gitmenin günahı var mı? Düğünlere gitmek günah mı diyorsun değil mi? Evet. Tamam Seyda'ya soralım inşallah. Tamam. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederim. Selametle, selametle ve sehlen. Seyda ev sefer ediyse pırsatı bu kirin ev temaşavanı mi kuş batmanı dibi
ام السفر ده تدي عربه هنا ويا طياره هنا رحت بيا الري جمع كرين ويا قصر كرين هم قصر هم جمع باشا يا باشا ومو بكي ان يا باشا اكبرونك سيدا انا باش اوك مشقت هبه باش اوك مر بكي بله حتى مذهبي امام حنیفی دا 3 مرحله به 120 متر به واجبه مر قصری تیب که 120 متر به 120 کیلومتر به واجبه قصری تیب که مذهب امام شافعی دا دبی که مشقت زیده به مرب قصیتی و تقدیم تأخیر جمعیتی بکه چیتره که مشقت کیم به مرب تک بکه چیتره بله سیده جمیر سینف تماشوانی ما گوته بو مثلا ما اولادلق هلدایا اولادلقی هانی که مثلا مازن دبی دست مجاویج بو من مثلا یواج بو پیره کامن و بو نفس مالی چاوی سیده اولادلق اگر که مثلا شیر پیرکای خور به و بنیاد سالی دا به او حلال جرا لكن شیر نخور به حرامه مثلا میرک فرقاوی غریبا جبنینا فرقاوی غریبا جبتنا اولادلقی جی اسلامیت اولادلقی را کریه بله اولادلق مثلا حرامه مثلا بری اولاد کیش خود کن اولاد بو که اولادی وی اسلامیت ویتشتی را کریه بله سیدا جو ارفای تباشوانه که مهیا الو الو كرمكن شارلي ورفا دنجة تلفزيون اخو كيمكن تمام بيرون تمام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كرمكن السيدة جمعة جولاري والماجي بهم رياض جمعي الشيخ حنيفي مي بلي راديو فاجي خطبه لا تبي yardım caiz mi ne caiz? Dukku derede? Hutbede. İkinci hutbe, birinci hutbe koy, ikinci razı ben icazı bir yardım. Vali gotiye camçı. Vay caiz de ne caiz? Ha وند بزرارك دي طبعا امي برس السيدة امي السيدة برسن تمام سرچاوا مانتي خوري بن ان شاء الله السلام عليكم بله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدة اف تباشواني مش ديار بكر دبي برايم دبيجي ديون چونا دعوتا حرامة نچه دعوتا اف خوش كاما قوتيا Türkiye tuazem cevabı venake bidin. Ne diyorsunuz düğünlere gitmek? Düğünlere gitmek, düğünlerde eğer kadın erkek iç içe olsalar haramdır. Evet. Mesela sazla, mesela içkiyle olsa haramdır. Peygamber Aleyhisselam men kesere sevada kavmin feve minhum. Kim mesela bir kavmin çoğunluğu mesela sevadi siyahlığı artırırsa onlardan olur. İnsan da onlardan olur. Mesela onlar içki içiyorlar veyahut kadın erkek iç içedirler. Haram şeyleri işliyorlar. Zaten bu millet hep düğünlerle mesela bozuldu. Mesela bu haya kalktı, terbiye kalktı. Mesela kadınlarda haya kalktı. Kadınlar yarı çıplak gidip erkeklerin aralarında oynuyor. O zaman şunu diyebilir miyiz Seyda bu kardeşimize? Yani İslam'ın uygun görmediği düğünlere, içinde kötülüklerin, haramların işlendiği bir düğün, kadın erkek karışık veyahut da böyle cahili eğlencelerin yapıldığı düğünler gitmemek lazım. Müslüman bir bayan gitmemesi lazım. Ama İslami bir düğün, kadınlar ayrıdır, erkekler ayrıdır. Kendi aralarında kadınlar oturuyor veya eğleniyorsa da bunun bir mahsuru yoktur. Buna dikkat etsin. Peki Seyda. Hırıcı var azime inşallah. جباتمان تلفونه کی مهیا و بلاف صون تلفونه ما پاشی به وقت من ما الو دنگ تلویزیون آخو خیلی آخو کی ممکن الو سيدة مرحبا يبارك بخير خود جوار عزيز بي خود خير بدي وكرم كن سيدة مرحبا يبارك بخير خود جوار عزيز بي بخيراتن خدا ایمان به و رحمان به بابا سیدا مگوز سوال که جواب کرم کن لگونده ما بری وگا 200 سالی وادرا کلیسا هبو کلیسا هبو وگا تهنه کی زیدی تر باقم اتکن جهه ولو رومشتنا خوا راکتنا خوا دین عدلنن بجج فيدرنا وكا بكشي كي تخوازن بريتن صالح حتى صالح بوار محتوى تسيد بجبوني كز جامع نشكني كز
زرار ندیده بچی که دگرن امیان انسان که مسلمان لبر به او که به حرام حلال معاشي. تمام السيدة برسل ان شاء الله. وفهم كل سيدة؟ أري ما فهم كر. تمام ما فهم كر ان شاء الله. سر شعبان خود راح تبدأ ومعناتي خديبهم خير اسلامات بين. سيدة تماشوانه میکوش عرفای گریا دبی خطبه دا مثلا خطبه دو دا ام بیش ملا خطبه خود خوینی. بری قرابی خطبه دو نوا وینا کده خبر دی مثلا ام بیشن پرات دی هفدود به وقت دبی مفتي لغي هالو قلت يا إيلان ميلان أو كيتكن زرارة ويناك تشاوي دي خطبة نادي خطبة زرارة وينادا خطبة لكن أو برات طوب كرنج تشكي قنجرة بقنجة تشكي نا قنجرة بنا قنجة يعني خبردام خو زرار ناتي زرار ناكن بالي سيد أفي جاميري جي قلت جو إيزيدي وكليسة تشتوكو أتزارم كليسة إيزيديات تونن أما بلكي معبدة كواجه ما كل بري أنجن قال ويدي هابون بري صلصالي جي كل عبادات خستاوي كربي هر حدث تعمير تكن سيدا إجا جرا بكشي الجوار بكشي لازمة دبي يكي مسلمان الفيدري بكشي تيبكي ومعاش بسطيني بقى ومعاشي ويناكي حلالا نحن ولا كليسة عبادة وان شركة مربن كاره آلی کاریا کلیسه بکه تدا لیکن حتی انسان کی تدا بخبته به پره خوشی بخبته نکاره بخبته ایجاره که مثلا که کس تدا عبادت ناکه و مثلا تین بری نوبت دگرن اوجی تشکی فضولیه یعنی چونکی مثلا جامی نینه و عبادت جی مثلا وقت عبادت خریستیان تدا بس خود نایکرن حالی انشاءات دی سر انشاءات وی دوام تکی مثلا بکچی انشاءات هنا بکچی انشاءات ابرای انشاءات جبو خاطر حاضرلقیا کف الله ورن مثلا یعنی مثلا آنا مثلا لبر پاکه مکاکه رادبن مثلا جی او کار کلیسات شرکن جبو که مثلا ارمنیا بی مملکت ارمنیا جبوان مثلا جبروی هاوی چیکر نوان حرامه و بكشيتيا وانجي حرام. سيدا أزولا مستخوازن فيجي أو كي بكم مثلا إيرو كواجي كلام كري لقلق جيا مثلا زمان بريا مش إجدي هبون ويا فالله هبون عرضو خفروتن ويا جندو خفروت بشكل كي تشونا أوروبا إيرو الدنيا دا قش بيات لين مزين جارة كديفات كارن وبس لوات شتاچيتك يعني قلت شت عبادتك واجي تنيا جيدا وكليسا جارة كدي آفات كواجي كلام كري يعني وكواجي أفضل عرضي منا فلان مسلمان جي خدمتيت كش بو 4 قروش بري زيدتر جواره خدمتيت كن اللي بلي نزانن كو عزت شالكا خد كل نوصا سيدا يعني اف انسان صبي ورن بو خاطر 4 قروش برا معاشو كي دكن اما صبي ورن دغندي ودرونن بيجن مملكتي مايا ومثلا عاصيد بنو ومثلا اوي حتى مثلا انا اسرائيل مثلا تغيد خوزا تركيا مثلا خريستيان مثلا أنا الدعوة شخو محمد خير هيكل دبي خريستيان عالمي تبي أمريكا عالمي إسرائيل كرنا كوبريكي جبوك ورن عالم إسلام إشغال بكن جبو إشغال عالم إسلام تفتين دبين إيه ما وطابو ما ورن مثلا وي أو كيتكن وي حاضر الغير تكن جرى مرج وانا ياردم نكو وبمان عيوان يعني. بله سيدا أزولام سعدا وهبي هات الداوية برنامج أخوة. تمام. هم برنامج أخوة بقرن تماشوانه هيجا إيرو جارة كدي هات الداوية برنامج أخوة حتى حفتي كدي تري رجع بيشنبه دي ساعات لحشتا إن شاء الله تعالى أمي سبب الميفاني وحتى هنجي جيب من خير وخشية دا وأمانة خدا بين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.